Yung kukusunod kay Sakay, Ruchungataw Lukay ang way pagunin Pohnpei, nan wiya kupurtoro kay Sakay wat. Ranwat niyet, Shun Riyaw, karan kauno riya kitri sa klimam. Ranwat wiya ran kariya sa kwalungan wiya kupurtoro wat. Dalan ka kan katla motor, dalan katyanan lawlo, o iban. Tukay ang wan paranet karan kakulian tayo tiyo. Wiya lawlo ang Ruchungataw. Alangan ng kupromo. Katawan siya kare Kadkadaur na neupen na lolo ay ang katawan siya kare ni sang. Maing tamat court aso biti kalangan. Perkatin masin tongki sa benar pining ko kusunet. Kaya siya eupen na bangko purar. Kasi ang kaktulaw kapali ko purar metago kawat kusunet. Kapengki penir perkatin kupurekit yang kak kono rawat o tudanan o tungal wala manam de karayer yang katin kita sama ni sarau yang kak kat mot o kalwa tungal wala manam tangin sapi law isep kupuramita nang toita nang samat ko da pala kay benat tungal inat ni katong sekarate ni yang kapay ni county right kalanganan Montoronet card, Senator card, talaga katlanan sa Bulmatay Uyakbur. Organ Professor Chief Clerk kong roll call. Senator Senabran, Senator Kukwabis Jr., Senator Isaac Altuni, Senator Ricky Carl, Senator Sunse Efkar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterigo L. Irons, Senator Willie P. Joab, Senator Peter Latorre, Senator Daniel Laben, Senator Edgar W. Liganot, Senator Tenses Walui, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Erolina Smovic, Senator Sheldon C. Nett, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Nicaray Sima, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan essential mag-try sa Bulman ko quorum mag-try ka katlanan Uyakbur. Muna tayo ban katlanan Uyakbur. Wago po yung ka kudian try tiyo ya sa Bulmatay sa karatan kapang. Dahil sa karan Mexico kapang lab ang kupro na nilap. Sa karan kaibo ni o wawlap ang kupro na Raksoko. Wawlap ang kupro ni Shoko. Waon ko sa Bulman likan ko, nanalang ko, nangkan yay ko. Wow tororo lapalap kay Italian tiyak, Omotso, government. National, state, or local. Waon ki kabinan Pohnpei, Honorable C. St. Joseph. Waon ki siyong kapong labalab, Honorable Nelson Joseph, o yung amusyong kapungan Koros. Wasaksit itingol wow kung Honorable Senator Kan Koros, lang Samaro, Malayso, Sarisyo, Sumasakan, o lang kasampalan Wayne, Pohnpei Koros. Then, itingol wow kung Pohnpei Koros nan kalal, maslikin kalal, o nanwaykan maslikin Pohnpei. Rakat, Australia pa na nanuya ko po ng rangot. Wala tayo nangkat lamo, essential, masawin matay floor leader, so tiyang patayang tayo rangot, so vice speaker. O, wagrit tayo lang kagangkat lamo tayo, essential, rangot. Ibaan pagkitaran, Senator Michael Kaway, Senator Chairman, Finance, kami. Kailangan may Mr. Speaker,
Pwuhng patian kupurami amaway sa karan kapung ko pinuwaw patian sa akong patuan nilang ito nga wala pang kupurami mga gumelal iso na laim Senator Edgar Honorable Senator Kokoros pinman kasamo ito nga luwaw dahil kan man patian dahil may Mr. Speaker ikabung ko kupurami masansal nintuan kay raktin kabukuakan yakin kaneneti anintuan wo gana mag kay sa bulman ki mon session I mean nuwaw kara kamagud maluoten ka kubure Honorable Senator Latoro and kakuya sa Child Meninte the floor leader non-session in my sangarawat kalangan may Mr. Speaker Kalangan Senator Cole duwa pa na mag-try sa bulman kinituan kay raktin sa bulman trial rule essential manchum by Speaker of Law sa Tupan Patyang Trial Chairman and Chayan ko Pwuhng Asutuyang Chairman in Finance Pwuhng Kawait Chairman in Finance Kamugitar Chairman Chairman in Shop and Kalwell Chairman nan tatakan panut o iban aleta ko Chairman in Shop pan Kalwell Chairman nan sa bulma Chairman wiya kuburan ranwat Senator Latoro Riya muna Chairman Patrola imen po na siya Chairman in Shop mabawiya sa bulma Chairman floor leader and Lebanancho Kalangan Speaker mo na ipampatro Idol patrong kupurakan kapkabung total boleh kupurma o misalnya doon naman trade alo yung ranwat anon sa nama Speaker ay tungol kay Pwuhng ang kapatrong sabol mo mapatuyo bang puran tayo supay di kong Pohnpei il patrong ko may wawon ki kalikan na executive judiciary o Railman Pohnpei kan korus Speaker ay tungol ang kapuang ko may wawon bilang sa murukan korus ulo iso seriso Honorable Senator ko Koros o staff kan Koros ni Patrong kay Speaker na isa po material calendar tayo kot na item number tayo yung so na altan no loyman so kita bang puron kot kasambalwat kay lang kakapantalang session kan naman kariyaman Chansal Kamugut Tadon Kapantela Wata-wata ala altan journal Koros Mautong Kamuguto Masaniyay Pwuhng Masanicho Kamagit Poita Tray Kapantalar Wata-wata ala altan sa Material Journal Kami Senator Latoro Nga Speaker ay tumalwaw sa balang kakpatpatuda Speaker man nuwaw karkarak pagubang pron kot kasambalwat kay lang kaprop sa Material Calendar o kot tiyang ba na ito ng V6AH walu kariyaman Chansal ang mga Kamagut na niyaya Tadang katiyang ba ng V6AH walu Chansal na Kamaguto Kamagut wiya Romeo Kariyaman pe trial katkater po ng V6AH walu ansun katkilong kamutaan ko sunnet kan o resolution kan Magparo sa bulman kiya ansun mau trial katlamo trial upang clear po na siya sa bulman trial floor leader and Lebanancho Senator Latoro Kalangan Speaker ay tumalwaw sa balang kakpatpatuda Speaker imanuwaw karkarak Sakorok kot kasambalwat kay lang prop sa Material Calendar o katsang ban order of business o katsang ban item number isok tayo yung Phil Calendar kariyaman Phil Calendar Chansal ang mga Kamagut na niyaya Dahil katiyang ba ng isok tayo yung Phil Calendar Dahil katiyang ba ng isok tayo floor leader Kalangan Speaker ay tumalwaw sa bahal Pwede kaway ito pa naman niya Pwede anon kasampal Kamumatang kusunod number F2 isok labinar isok limaw ay may sakarok Kat kasampal wat kaya lang kakatlaw Kapalyata kumatang kusunod Ang pagkarlan kariyaman Kamagut niyaya Tadang Kadlanan na sinuban Kamumataan Kusunod na bukit waisak Labinyar waisak limaw Ibaan po na siya Kamagut mamiya Paros mautong Kamagut ang masaniyay o masanisyo Kamagut poita Poita ibaan po na sa Chief Clerk Legislature Bill na bukit waisak layan waisak limaw Bill for an act adding a new chapter 8C to Title 17 of the Pohnpei Code entitled Arson and for other purposes only Gariaw Kim Teklang Watawat Panto na si Chairman Anderson Mao kalanan kami may Speaker
Mona ibang patro, ay men patroan pagkita. Yan patroan tiyang ki, tungal sa karmisikilang. Kay po niyo, wow, kapeng taan kupuran kauno kod. Patrang sa pulmamwi, maasanan kasama-sama. May patroyer nilang. Nanwasan wi alam itong sa karan wala pan kupramoy wan ki acting floor leader Senator Latore ang honorable senators chorus itong patang kupramoy uya itong ran mawan kapeng kapay yung Israel kan may pepeyan men kapesya kan wasa sudah lebih-lebih. May Mr. Speaker, men patroan pa sa pulmang committee yan Roson Mau o patroan wiyata kamagit Thailand wiya laman ke kamutan ko sunod ng pipukitu isag labinyal resag lamao ong nilkaryaw o kemsang lang watawat kagkaryaman. Chancellor Mau kamagit Sancho men Roson Mau koros mau tung kamagit masani masani show pagi politak tribang ketianan masani be chairman net kalangan speaker kaya sa pala tungal sa karan wow ni aralap kusunet kasampal patiumet Pwuhng kagana paliata anan kasampal magtrail sosopay kinsop sagla o sotre ketkiyang apelpe amet ketrail kapenggiang kauno po kengong magtrail sapul man ketar sapul mapinin ko kusanet kay sakew metrepit kamatan kusanet wet tokotoke autism imet ni aralap may Mr. Speaker kalangan Mia masani ben kamatan ko Senator Ketua Isak labinyal Isak Kemal kami Senator Simon Kalangan from my speaker mulai pan patro ka kapatun ko bro ito ko sa karatan sa kuniwaw kapatang sa pulmong ito yung ganyan lamay sa karawat ang welcome comment ng malwat honorable Senator kan Koros staff kan umum Pohnpei na katang karawat Speaker men patro tungal chairman and committee person mau opinion yang kalau po kasampaling kusunet kamutang kusunet po essential na ran bugat sumau me taking nasari tepat tuan autism sumawat tempat dosang ni memerseri manakin kaya tanah tuan balik point development hari akai cerita ke matang cerita tentang lalapang makutan narai akai pinakis pan hari kami saya ran bukat Mr. Speaker suatu settlement Pohnpei program in autism program Pohnpei Kadkadaur bukat lagi yang pasanti kai and national government program kai me patotore by special education or maternal and child health children with special healthcare needs component of program mo. Hari kasampal din atal pan sa pulman kita kusunod gut kapukogi sa pulman trial tuntatong ka ng public health dan kakila ka o kangang early screening. Siri koros may pampatulang muni dan kakta patuan ng rail screening audition melet tapta sang sampariyaw padota. Nang kusunod gut eswata kawu di screening nan health check. Apil yang serika o kapkoyang education program di screening o serikan metar putsang nan public health arang ka pupuk tanang palyang koskul. Nan kumutang kusunod education itu buyapan proper screen nan kausan akan pag-right serika mispa padula school arang bika pukray tanan nan kausan akan hari kusunod ma ban
manaman na kutay tayong kukoki ang kak screen surikan matang tiarata surikan natural lagi sumaw na desu o guyayang roboto guyakan apal paray essential na niya concern niya suotas saman Pohnpei Tambugat niya irail niya kayo mag-typing nasa dito patuwan RSAs Related Service Assistant and Program Special Education Mekum pukogi at least sawasagot panay-naikan sa pulman kisirin na tuwalagi adesyon yato na rin pan deal with serbukat apo pilisuoto irado kitay lang bikak ewang wasat ikang pagkitay lang kak patuwan to saman pagkak patuto sa wasa irail kan ng school na nimoni sa public sa wasa panay-naikan purangkak feel effectively ang sarikan na tuwalagi adesyon Ariya wasa mo kasumpalpan matang kusunod na pamanaman na kaprudong kita legislature puko tayo lang kakpat kita sinsen kung kak sa wasa kalian rusun mau kalian kamarain kung kak katayala aray tungal sa atis ang sirpa ano yarala Mr. Speaker di may mentalipat kaya ngay tungal chairman o kasalita kasumpalang kusunod mo ng pagkik tayo lang puro ka na o apaliyata kung kak bawang sebatang serikat o mele paninikan na sa pulman kita tungalit di sirin na tungalit di sumawal aras kalangan ng kami Speaker Kailangan Senator Simon mamawar kami Senator Simina. kailangan Speaker na tungal Secretary Wow tapat-tapat Pwuhng Komio Temporary Floor Leader Mr. Lature Honorable Members Parisian Basan ben Komentar ko sa nagawat melap ni alam Riboto yung tana Nasan ben Irakan niya po kasal na pit Komentar ko sa nagawat Risang lingkar po wot Lindagitay tayo lang close nasan ben Komentar Nasan ben nirawat Ariyaman. Masalah berkamutan kusunod at ketua isak lebihnya reisak lima ipan pona syak kamagit memiyayar karyaman paros maudung kamagito masani uang masani so kamagit paita dari tinggian masani berkamutan kusunod wot sebut orang kerjaan dan karya ukem sekalian watawat ipan pona syak chief clerk ususin nil Senator Abis Senator Artway Senator Carl Amen. Senator Edgar Senator Edward Yujum. Senator Edwin Senator Irons Amen. Senator Chuap Senator Latorre Senator Leben Amen. Senator Liganet Senator Louis Amen. Senator Ludwig Amen. Senator Movic Amen. Senator Ned Amen. Senator Simon Senator Simina Senator Simram Mr. Speaker Nyaman. Dan sancalang wetokon masabul mata luchus metoko kamutan kusunod at ketua isak tablia reisak limau isus isak tuaw o sotrom uwang kamutan kusunod wot ranwat ay kamanalar kamutan kusunod wot ni watawat karya o kaimsak lang watawat kami yato kamutan The privilege Speaker kami Senator Latorre kailangan Speaker pwede tayo kapat kapan o darap kete ay man nuwaw karkarak sa korok perangkat kasambalwat tayo lang kakrup sabal matay kalantar o prong sabal dalam ba na item ng paisa kayo yung song tanting kami sa po yung pagkaryo Sancalang kamagit mamiya sancal makamagit
Tren sa paaltala pa ang order of the day ay standing come to report o makaros mawar of tide iban po na sa Chief Clerk. Standing committee reports number approval is actual line research now. Napit Governor Communication number Sleepy by line research now relating to the governor's line item video message of state law number 11L-52-25 sang Committee Finance. Kailangan Chancellor may report out pan report out sang supplementary committee and muni karo deban po na sa committee by Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, muna iban para sa mga kamidin muni. Ayan ka kesa pali sa karan mo wala pang kupurumi. Itong alwaw turo pang kupuran sinalay mo Senator Redcar, Acting Floor Leader Senator Ladora, Honorable Senator Kadkadaur, o iray kan may patiyang time. May Mr. Speaker, nuwa o karakarak, ipada sa mga kamidin muni o kamakit malwat. Kailan ka kuya kupuro standing kami to report o puwali sa tuwa o laban yari sa klimaw. Agreement. Chancellor mo kamakit San Chairman, karos mo utsum kamakito, masa ni Ay, Pwuhng, masa ni Syo, pagi kamakito, pagitang trabahan, katiyanan masa ni Bay. Dia masa ni Bay, kan po na sa Chairman, Carl. Kailangan may Mr. Speaker po ibang proyeng tungalang diyanso mao para sa mga kamitin mo ni. Amoy man padungan ma-report ka sa value mat. Pwede maori epit tatawag yun malwat kamanata ninduan kaway din executive supplemental budget and sa Material Office and Auditor's Office. Niyanso me malwat kamanata ko sa nadwo pato niyanso me kawait pen kaunom pen usus coror me banaw teta ser cendang karyang kabna eleyan kabna ya kawait to me bagi anana pen moni and char and kakapali usus coror wo amaban kamanata wen moni me sainsal nan ko sa nadwo aban kagade so char moni me bana pali usus eri sudah kamana ko sa netwo ni anso me sabol mesin liko lalo dong malwat assignment uyang sa mga committee finance percent check nan anso me tatawag magit na bilmiyan ang bungan sa mga committee moni o kamban moni ninduan kuburan malwat and kag robta wasa mo ni kag padosang ye wan kag kalaw dela sa matay patit ceiling o apali anan nin moni kay moonon mayanga kay mawad ma ibang kaprela ko pura dahil essential me kawit and eubenawo maluwat kamanada milyon riyaw and kalaw dela sa matay ceiling maluwa dari biltola kamanada mamoni wa bambado sang nan account you nabadongan healthcare premium dari pwede ira ka sang balbukat niyanso sa mukamdin moni kadiyang padoyang nan karorong sa mukamdin moni agarato o ewo sa matay tarak-tarang gampan moni o absent budget iman pagi kupurakanan sabol man ko kupurmao pagi upena mesa umay kamitin moni o ulia ben kabina may taragtarin kamban moni o budget kawit ke kamiti me kupuran kabina niyanso me sudah kamana supplemental budget and auditor pagi anso kupukupuran moni at esoteric ay masansal ng report pagkaranwat sa matahil
budget ceiling ay laut kilar million e upon triyaw. Akawit ni sama tayo director ng kampanya mo ni kawit me iram me kapina sudah kamana ko sa neto ay pelar. Kalalaba ko yawi yang nan kalong-kalong. Oi men padawan tamet po ikamelele me kesempal purakanan mangin. Ya tuan moni icara sewot. Apan sana mau ma legislature tola ponsel kamana-manin kabina. Kawit me cungaling yang committee kataman ke committee me kupuran kabina pergi aso ete panso lai car moni na pali usus. Rano ti reo sa lauya iran karam ang kamana-man dang ko sa netpot. Wewe beneme sa cungaling kita sabulman ki reporting committee mesansal pang kupuramail and yang aki wewe benawo sa may committee moni pateng terang gamban moni option budget o kawit wewe benawo amalwat and kak tolap mongso kamanaman kabna o utung ata kosenedi mamalwat kamanata and dete mabil iran kapunod kay pilpalata dari my Mr. Speaker o Honorable Senator ko imen sire at the answer is asal ng report I mean sire po kaya tabiluyak karam po ang kupurakan ni iran kapunod mapit silang kay sa material auditor uya dari wewe me sa tungalan kiniat ewang sa material auditor essential me iyo po ko kasampal na sa material government makinewang sa material national government o kami namin iray auditor kan and Pacific ni anso woto po pali kasampal wot eupen tatok lap ebilelayang aray kin kak yang lukang o palikan pilikin kak fine puinen silakkan melelang nanmuin Europe tebil South America. Wagi meeting kasampalin tatak kasampal wot. Dari kawit me uyayang committee na silak pukat silak documented kay transparent o ma committee pan kuburki temen mangi out of silak pukaw ono bata puan Kadkadaur tong malwat puan ka kuyairan kupuran o lain sa kupuran malwat. Ang tatawag may Mr. Speaker ikamelele me buwan tatawag me sa mga kamitin mo ni euki yang sa matay kampan mo ni o option budget na ulian to kapina HR and kak kawai kupuran malwat o imen kapurayan pagi cayan sa bulmango kupur mau o kamanada report word niya taiwan kamanayang option auditor etong supplemental budget we kisilangkan mabilmianan budget the meeting kan o ananin office ananin kamawalan tatangkan bil payan ananin office kamban money o option budget magdabil kamanalar nan kosenadagan mamiyamawa niarala may Mr. Speaker sa mga report sang sa mga committee mo ni ang assignment ka sa palwad mat iluka ko purakan melel memberin committee mo ni ang kagyan sa waswasa may sa telel kalangan Chairman Carl ang kabesan standing committee report number 42 leban yang riset limau ni termasuk leban kami Senator Adun. Kapraya nga itungal wow, Mr. Speaker. Pangkupura itungal wow kan kami honorable
member kan o Israel kan may ang pateng minsan ranet. O Mr. Speaker, minalit ito ka itong override nagtay report and override na miyan sugot kamanmantan miyan sumatay pa na top report what tayo pa ang override kami yung motion and override pa ang uyaw mo rin o minalit ito mo clarification on process na miyan sugot adoption and report what kan o kimagatay overrider the motion yo kan pakiya to mura tayo la override kami kawi dahil ba kami chairman di ba ang sa chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ikabunggi kuburan Senator Redwood Masansal Sansal me we have been sa matay rule ang mabito right udang tayo bang kadiyang nanusus robot met magtayo sa man kita robot eso ta automatic magtayo override udang tayo bang kadiyang nanusus o bananano usus isa ko no pagtayo ng override sansal marang kaya may actuaman iman kapurayan bagbaga ko purmawan na Senator ko kailangan may Mr. Speaker kailangan Senator Edwin Mawar kailangan Mr. Speaker mo iminalit ito clarification di patuan requirement in namtagan on override essential kapag kita totoo na niya mo tayo lang suwat kailangan Senator Edwin Senator Mawar kami kailangan ng Mr. Speaker muna kanyang patuay itong sakratan kay niya wawan patang dama kamtiyang yung Speaker Pwuhng kamu Speaker Honorable Member kan Korusya mo patang staff Speaker kanyang patang po ikabing kita talk na niya o itak yung imentay yung campaign finance niya yung sa umi korong-korongan override lauta isutro bante kasal ng tame director in finance kasaleta po melen niya ceiling trial raise o niya your money available ana na inso mo korong-korong niya uyo committee in finance tax ko pa na korong-korong watch niya kayo niya titak yung ang public order yara iplane notit tame raban niya o kalautlan project में public order katarong katail we भी talk lap narut inilale आप इसे एक इंचो कलांगा तार result notit मैं notit उधर याव तेसिलु मनिया संगर नितरन तारो ललमेट आप लब-laban kalautlan moni yang meretok toki Korea wong ni travel kamelele me justification in travel ang public order mapung tame Chairman in Finance kasaleta ap ipilmen kasaleta iroyo me pip travel working on region in Pacific Mania State Audits Supreme Institute Maragan katalkan follow same standard Pasay sa ilang kay lala Europe, Caribbean, lala wasataykan Supreme Audit Institute kan we're not members of those countries of those audit institutes. Ari ianti tiga sa long wasakso. Pwede standard na rianti soto Pwuhng tanok tayo yan ang regionet. Ari ay menaleti na niya me kot bakasaleta me ya benefit me irail sa ilaklanan sangan tatak puko na sangan travel puko training puko te meeting puko o kaprotongan public orders office. Kamelele me training me uyuyawanan region me applicable ang katail kamelele me okay start paulunggular aral sa yang training executive in public water kalip sa ilong kasali ang ni institute ko ime soto ikamele me soto katayala te benefit kan soto kalautela ang aray to talkin public water kalangan Chairman the committee
Kalangan mai Mr. Speaker, itu ngal wow sabal bangku pura mu yo bangku pura kan kores. Kapung gemelel iran kawit memia sang senador Movik mabit silok o anak-anak penatit kan makoneangan sansal nan tatakot. Mr. Speaker, kaya kamanata ko sa network uyala LT2 pagi iran kapatapat kay mapadyan ari ni aso me patulang kapina soje kamanala irem kapina soje kamana kilaw che me committee katiyang lala pag kapina soje share silok committee soje share kasampal ki iran kapuna tuo imei padawan ke sudah padunan report apa kasampal yang sansal when we are iran kawit kupuracail ni ada bangkat yang nano furai to ele nanansukan me kay man padyang ya sama dialogue editor nantatok kasampalkan me paguwe padawan me tungal kawit me patut tong ye me silaw pukat silang kay me documented o will encourage transparency and me o makamit ban anan tupsun pukaw the document pukaw bilon na bataran Kadkadaur tong kamiti o bugi ra magparatar ay ban pata sa mukamit mo ni ele aban Pwuhng komaulian kecaylo Pwuhng sama dialogue editor ang so iwan kag apaliyo to documentin silong kan puen kag sawas ay men pagmanggi metatawagan committee pitche ira magapinaso de kamanaki ko sa natu Pwuhng ay tungal kapung senador mo pagpupura masansal kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Amaura magpronto na siya Senator Ned Pamilya Florong Senator Edward. Kailangan kami speaker kaya sabay dito ng sagaran wow. Men padro no wow il Florong Senator Edward. Senator Ned, il Florong Senator Edward. Kamu Senator Edward. Kailangan ko po mi honorable speaker manin sansal ay chungal kapung German net pagi kupur mo masansal. Honorable speaker mo na ibang pacho kung ko chung kupure ko min sagara kupuro mo ni karkarak. Kecil yang mui pun, cuma sekarang kau punya wang kecepat yang sapul mui sains. Cuma wang bang promo yang aku speaker. Wang ki proletarin Lebanon su, Senator Lator, yang lagi yang aku Senator kan koris. Obil rais yang paceng cenan, biar kupurin mui sangat. Honorable speaker, kupure aku mempacuan motion. Abu men pacuan cungal kapung melelong waliawan eksekutif me pacuto uya katete sansal ong melel sabol mu committee in finance ibil men uya cungal kapung ong chairman in finance pag report bil teto bil sansal melelong bangko porkan melelong totok meche bangke chiang lale ong standing committee report kuwali sa tuwa wala pinyalri sa klimo. Honorable Speaker, kasambal gira o ibin man yang ache pacheng kupuran German in finance mesagara kupurkan talagang kakana upene o cumuta tatok meche bang keceng lale puagi sang ni kawewe kan o katete kan mepachoto sang eksekutif ninen sansal o tete. Honorable Speaker, ye melayang ni mepachuan e motion sekarang kuburkan karkarak jalan kagen reaching timas and ben standing committee report ab kuwali sa tuwa o labing ri sa klimaw o bisa ulman kita report pagkaryaman Asan standing committee report word ay man po na siya kamagit mamiyak talang reaching timas and pe karos mautung kamagito masani Pwuhng masani so kamagit paita tayo reaching tiar masan pe
Paros mautung tanya supplement kita standing kami tu report apa kuali isak tuau lepas ni hari isak limau masa ni Pwuhng masa ni show kamagut perita kaya supplement kita standing kami tu report apa kuali isak tuau lepas ni hari isak limau ranu. Ni report Steve. Standing committee reports number upgitu isak lain ri isak limau mepet Legislature Pin number appeal na isa gitu lain rin patulmaw sa atin sa Omegam Finance. Then po na si Chairman Karen. Kailangan may Mr. Speaker. Muna iban po yan, tungalang kaya sumawa bata sa makamdin muni. Ay kaya sa bali, sa karanwa wala pa ang kupromi. Sa karanwa, 122 ba ang kupurakan chorus. May Mr. Speaker, nuwaw karakaraki, kamagat malawat kaya lang kakuya kupuraki, standing kami report, o pagkituwa isag liman yari, isag lima. Chairman. Chancellor Mao, kamagat siya Chairman, karos mautung kamaguto, masa ni o masa ni show, kamagat ya paitak tabang katiyanan, masa ni ba? Niya masa ni ba, Chairman? Kailangan may Mr. Speaker, tungal sa pal, bang kupuramu yo, bang kupurakan chorus. Standing kami report, what Bil kami lele mewah standing row kami report ke sampaliu. Child ang kubu-kuburo kat kiyang kupura child. Mr. Speaker, standing kami report of ketua isak lima witan kamu danggo senator yo bukil isak stula benyara isak lima. Na withdraw assign tong kami tin morning. Pagpagawan morning you ang kakpatosang pan sama child account and pave road maintenance. When kato ka lang, I'll pave, te alap, me toni riyang, naman kairon, siyan pasarawin pelang. And kak pave lawasaw, o kato ka yung alap, naman kairon. Niya siya kami tipato yang nandatawag niya sayo mapilalawasaw Honorable Senator Kay pato diwo yo check wasaw karong mawiyawi yang aki ime pilapapali wasaw senior pastor dari nan kawit kan memiyang sa makamiti wasaw Ito dyan uyan naman kairun momotso. Apo bilwag sang naman kairun momotso. Todo po ki location may pato yaw. Pato lumanalap. O pato wasayo may. Ele yang tungalan ko kausan karen pa na toto. O chowa toto. Nan lubiti kasilun mo yung kiti. Nan kawit mamiya wasaw kasampal bugi niyan so government kanyang tatangki niyan so COVID wasaw yang sawas Israel so tatangin kan ban roson mau uya ray wasan apali men kapese niya bak tokin sila siluya mo wasaw bil niya bak bil kin uya wasayo me watu sus kin uya kaya na nga usus laban sa mga state government pilusus laban wen kiti pasal bil kasambal bugi tatangkan me government kin patiki yang tuan kausan akala buyaw wasaw nan kawid me bil miye nananson siniyang laut kapal magin miya Israel maray tungal nim kin kagate son o okila siniyang laut tela baga rabil moy-moy ang ren kin kaksantinan siyan paswo lepinanso kami tika sambal ki sawas me miya nanbungan momotso Melel raikan mapapali momotso o ten basaray naman kairo. Kami tipil
kasambal ki eso da mangi monin way bagonen kak patolang tatakin momot so po karap ruwasin pasan ng kosanet me kose kahit the kosaneti the ruwasin me sorte kosanet in government yu bang kokota o pilatang momot so yu sama tayo pasan ng kosanet ekis buksang pasan ng kosanet na namar ka no tam nek pesang momot so o government. Email yang iwuk pesang wat melayang nan meeting in US Congress so to kapakap kunuyaw. Agis buksan ko dahil. Ari at the time tatawad kuya tatawag yung mabang Pwuhng malwat. Pagkamelala me tama ko tayo so pay ramot ananen eupan ye yasiluwas siya mo government ananen miyan an kosantin tiyan legislature kasambalwat ay may layan sa mo committee Pwuhng pag mamiya o nang report essential kawait wasawa na tangki civic center langang koros mana na sawas. Apo kaya pa amin sa kon momo amalutan kak Pwuhng o kamanata wan mo niyo. And kakuyata wasan peitin store sa mapan sa namao o katoka banalap kahit yan wasala palayo o numan kayo kasampalwat. Niyaralap may Mr. Speaker kami tu Pwuhng ni sopi kasal kamu tang ko sanet riyo pukul may sa kesu leban yaw sa lima walti one into one essential nan report kalangan may Mr. Speaker. Chairman call pagkawaw report biya machine pen report commission of the allowance Mr. Speaker operayang ay tungol wow o itu all kaping o committee yung report mesansal mo Mr. Speaker mo yung kawawan chairman mesansal niyan so me ibat paton what the report with o ibat paton civic center uya kime government facility yung met public facility yung met mesansal me an kawawa ka na mo essential mamumot so mo nan kalalabak may men patuan uyama niya mamumot so met o koreyaw Mr. Speaker mo nakasambal niyan sumat ba tatong government funding o siyang wasam utan ikaw o essential kaiti kutan public facility niya trail patron mi pan men government mi easement yo mo tami patron kasampal ki nan kasalata mao mi wasapukat kak tato ka songon service kay makanga kan mi mo imen patron ma sotre no yo some kind of memorandum of understanding na Pwuhng omotso me Israel pan kamanata wante to Pwuhng yata parking lot wan sa wasa community mo tami ikasampal ki Mr. Speaker o kaiti estabil kin muyaw bewan so more tiyan me trikan me bangko to murun Israel kan me kupurmao miyare railan jawat babana pia wali wasawat amban ewan so muramban with sotamen muite ngaramas dan kak totong ke wasawat imomio me essential na report mo imente ma niuya pensongon totopo ka
me memorandum of understanding yo an ka kan and me pagdail to commit public funds ong wasawat alakam pali sonsuat me nan community te songan aramasa sotomoita totoken wasat engak minimum essential na robot mo iay concern ong tama miya ang suwat or ma miya masuwatra inin patuan rin utan ikasambal kan magdaiban tong public funds ong sukan karata mawat mo iniw memorandum of understanding and tayo ng pungan community o mga government yan sumadray bang uyata wasawat accessibility in wasawat and gakan accessible and public o to yan sumad public panananan at public kailangan Mr. Speaker. Senator Edwin. Speaker. Wow, kami Senator Modu. Kailangan Speaker. Piliyang patong Senator Edwin kami sansal. Pwede ibil kami leleme yan sa magtayang kamanata public funds ang sangan project ko. Melen mayong privately owned community owned facility yo. Utana nanin niya commitment yo sang community yo ne facility yo utan ban tatokong tanok tayo kasalitanan bukwag na yung so ito yung so iraikan me ut kakaon facility word sa tumitong tayo tatong ang public commitment meminan kamatang ko sa network pwede at iban kat kita dapat understand iyo may bil ko sambalki nan page 2 report niya kasalita me paragraph point to yaw paragraph memita nang iyo niya sentence 1 2 3 4 5 6 down but the committee believes that it is appropriate to designate this area as a civic center. Sangan naman designation ba magtay ba nananuyayam? Economic training designate nan ko sunnet public land plan designate ismi ban designate. Ini ratskiyang pwede kami lele nanan niya memorandum of understanding yung nan pungan yawasan natin liwasat o kisime ban tatawang ko yan niya puren kak sabis mo ten kak patapato sa kakan puyo kanso maban ko to. Kalangan Speaker. Senator Simon. Kalangan ng Mr. Speaker ko sa Pahrek sa Kadkadaur. Speaker utungo kapunggi kawitan koros niya ang kamutan ko sa network. Kaya inimpatuan kayo sabot uya deman panay na iyo o panay na iyo sa nagpurmaw dedicate sapo iwasa ang mamotso iwasa ang school ari dami uya umat pagpon kamaulan wasa me paglatin imong kairu o alanwila nituan chairman ng Pohnpei finance masa ita hari yang kakagis paduan bumun katapatin natin esensial membiya kamagdi florament mendiyo patulong ekis kaila kwenitan lo kamatawat hari sang ni kawedin chairman pwede site visit membiya o korong-korong membiya may ansaw may senior pastor Kadkadaur kawedin chairman engkak itaidlong report pwede inaw pa na po may uya pulat tayo na report engkak uyalak kanangan inaw na mga government o wasaw ari ayini men pitanggi ang sawat nukupura right pwede kakawit pa na mas Speaker soto pikasal mo sa waswat utan anan wasaw ang safety ang tanga-tanga naramasin Pohnpei yung elementary utan anan warawar niyo tutag namin tuwalan niyo na autopan report mo na pato palik kayo dan pali Riau ulit Riau silu tayo
Europakat sutra itar el ilawat me yei autapan inaw me miyak nampungan government o wasak set niya kay pan kot kita chotran apalita pagut straight me wasak rupur kan kamagelda o pakatan lang wasak pun kakuyang rame yei Europakat me kumail inaw kiyang government kumail pangkal sawaski we sawasin kapatuyon sawasin sinset tawutana nane ikupuran malwat Thailand Korean and the Banta Memorandum of Understanding MOU between Pohnpei State Government and also Songkan whereas di magtayo kuburgumo Aria imun kami ni yung mulut point riyaw sibut tayo misal ng robot kasalita kupuran government o yoyi Europakat Israel no koto korong mon kamti punggila me tawiya aral tungal commitment sa dumara commitment ma sa waswat pampatuta ariyay pampatuan udi mas speaker ba manile teka kamal ma minute dahil kamal minute Nanggamal speaker.
Tesa bale ron na supplementary uyakupur essential magtay katkat nan masinaben report apkutuisak lebenia riisak lemau monetary community Vietnam masinaben report kami Senator Ned Kalanan kami kasabali tumal sa Karanwa. Yang kapengki iramagdahil susupay. Yang kapengki yawan ki iran kawit koros masan saler. Ayat itungal Pwuhng nan masan benira kasambalwat. Kayo onon sa palen civic center wo the 10% kay ruo Pwuhng nin sautrigen April isak payo clock 1 nin sautrig Nakasandi ang clock silu ap kapandalang 1 Pwuhng state funeral burial me wiyawanan wen kiti irakaryaw senior pastor the Kaunan Momotso and Pelang Uya sa palme tungal sakarata. Eri sakarata wo por Pwuhng pele. Ira katututukan me dahil ginta tonggi yang civic center wo ong ananan imanwini kamban kamarain o songtegan. O wasami bil kasambalginan sakarata tamasan and senior pastor and Momotson Belang Pacific Center wo 10% toror sang 10% kauta ko wegi intentional ong nen civic center Wasa may pilihan kasampaliginan kangin sa karataw may bil sansal sang ren chairman and committee and money may wasa palitotron kusano kin repen safety the ananan kayro mau anson pagairen melemel tami men patrawan sa karkitaw ma mieu sangananan me mie ansawat wan paranin Pohnpei we malam nan wasan meeting o senior pastor and Momotson Pelang o kolokol manamanen wasao pilka kan apalio to ananakan me pan mie ma pan mie irema kita mamasani iresansa lo teyu bagtail warelar kan wiya to tongki 10% ong ananen government yak Pwuhng government ong nen civic center o ipito ko magtay banananan sapang may Mr. Speaker may namaw kitayl ibang batuan yata ka magtayl erdeng temasan pen standing committee report mesan salero kadlanan rapen kubur o tama ban paita ay paita Kalayan kamu ya, Mr. Speaker. Karyaman, cancel kamu gitu Mia ya, Romia karyaman pe, karos mau tung kamu gitu masani ay, uang masani show, kamu gitu paita ter tungtian masana ben report, karos mau tung standing kamu tu report, ab gitu isak, lebenya isak limau, masani ay, uang masani show. Pemagit paita rok tabi sabulman kita standing kami tu report tapi kita isak lebihnya isak lemau ran. Ia tu report kami Senator Lator. Speaker itu ngulwang kakak berdua tu bang, kami bang perakan korus. Orang anong kami speaker boleh yang show mau kamu beritahunya. Yang kak patuan kata aku berangkat ke sambal buat saya lengkap kesamu ol ke sambal riaman yang patuan kairan buat Marti Sawiso range manual o sabul matay lawyer Mr. Pwuhng nagpakita tayo lang kakot yung rayo lepalan Senator Lator, every point of privilege magkamulian king trend here.
National point of privilege, Ivan Pileponas, Chief Clerk. Standing committee report number V6AH line rate for tomorrow Legislature bill number V6AH line rate for tomorrow sound Sabun Committee on Finance. National Committee in Morning, Chairman Finance. Kailangan may Mr. Speaker, itungal wasapal bang kupurong yo bang kupurakan chorus. Ibilmen patyang kupurakan o kasamo mana ka tol kasambal me patyang jail nintuan ka besen sama dahil acting floor leader. May Mr. Speaker, nawaw karagara kamagat malwat kailan kak uya kupuruki standing up the report o pagkituwa isa kayo lamanyari sa klimaw. Chairman. Chancellor Mao, Kamagit Chan, Chairman Carl, Carlos Motung, Kamagit Masani A, Pwuhng Masani Show, Kamagit Paita, Kailan Kachinan Masani Beban Ponasya, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itungal wasapal bang kupurong yo bang kupurakan chorus. Mr. Speaker, ipata sa mga kapatid muni ang nan report pen standing up the report o pagkituwa sa kayo lamanyari sa klimaw. Itan kamatang ko sa net riyop kisi sa kayo lamanyari sa klimaw. Maniyaralap pagpagi takaw-kawit malwad ang kakatoroy lang bukwariya nurse o fireman. Porende yang padapan kasan din tatak me padawan max pay. Nasudah doon tatak men nasa matay government pan kakuyata wanawa. Si pala present wanay sakin awa makin wiyawita nan matalin wikriya. Eri nan karong masama kami din moni pado yang lale. Iraikan mewulianto kampan kakailan ka kusinet at Department of Public Safety o kampan Roshan Mao. Retungalan ki kawait o bil kalalabak o bil punot. Kaya ki kusinet yung makamanaman lar magkaroon ng sumbong tayo. Kusinet may irail doon tatangkan and namanwani yung public safety also the next person division in police and security, the division in fish and wildlife patuan nan kosan na do wagi kasambalin po ko daw maragan pag-away so yang walulal na mawap kinawari sa payo ninduan kaway din kosan na mamiyayar irai sa depan mi pan kono token kosanet makasaneti max pay. Pada yang mura bil tungalan ke kalalapak taman nurse o fireman a police kanso te chonda doctor kan. Eri wagi anana ben arai tungal kawai tan sana mau nan song kosanet medua demet sama kamiti melel wiya at tungal sakar misik ang introducer and pilwo o nuwaw karakarak pero malwat and kak file kamutang ko sa nariyo buki isisa kayo laban niyari sa limang o karapayakan masansaler kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman for Corporation Report Mamiya. Miyata Masinablan Report. Kamu Senator Edward. Alang-alang po kami ang Speaker Regional Pwuhng kakachakaya sa paal. Limanpatuan yung motion chailan kak sapulman kita. Standing Committee Report of Kituwi sa kayo, lagunyal rin sa klimaw. Pagkariya man. Chancellor Mao, Kamagit Mamiya. Correspondent Kamagito, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagit Paita, Child, Sabulman kita, Standing Committee Report of Kituwi sa kayo, lagunyal rin sa klimaw. Saya kembali Lebanon Show. Speaker mau nang kembali.
Supplemental Uyakupur, Essential Monotail, Combaltic Trail, Trintier Masan of Standing up the report of Kutway Sakil, Lebania Saklimau, Tabangajan and Chuspen, standing up the report, Corosmotung, standing up the report of Kutway Sakil, Lebania Saklimau, Masani Pwuhng, Masani Show, Komogit Poitar, of Trial Supplement Kita, standing up the report of Kutway Sakil, Lebania Saklimau. Kambal na tayo ilalim ng to. Mai? Tayo kita tayo kambal na o. Kambal aya Senator Ned. Uyakupur, o Essential Magtrail, Monotail Combalti, Trail Mamasani, standing up the report of Kutway Sakil, Lebania Saklimau. Essential Magtrail, Trintier Masan, Brook Tribe Angkatian, and Shoes, Ben Supplement Kita, Kamutan, standing up the report of Kutway Sakil, Lebania Saklimau. Corosmotung, standing up the report of Kutway Sakil, Lebania Saklimau, Masani Pwuhng, Masani Show, Komogit Paitar, Okta Supplement Kita, report what Sang Committee in Moni Ranwood. Kamu Senator Seminar. Speaker, Festival and Dual Jaratan Wang, Ipatruan and Ansung Kombelam, the Pwuhng Lempe. Ibang yata motion in call of the house ko yung kak-secure sa pagmatay ng ten kailang kaktulan na nirekan ng kaitan pwede ba na plano kalangan speaker Chansan makamugut yung mayor pwede at metro equilimen akamugut yung mayor siyang senator seminar the call of the house o chansan mo utupan kamugut yung mayor karatayban entertain karos mautung kamugut yung masaniyay Pwuhng Masani Show, Komogit Paita, Pwuhng Paita Imen Pwuhng, Pangkupurukan Pwuhng Trial Metro Equilimen ak Trial and Kadkadaur Trial Kamsakala Uyakupurun Ranwood. Iban beliau bonus floor leader and Lebanon show kami. Speaker ay wow ang kapatpatuta bang from bank pragang koros. Speaker nuwa karak mencokor from katikasambal wat tayo langgap. Prong rope nan sa pulmatay kalantar o katiyang banay dam ng baysok tayo yipil kalantar. Chance na mga kumagit siyang floor leader tayo katiyang po ng baysok tayo. Tayo katiyang po ng baysok tayo upan po na siya chief clerk. Legislature Bill Number P by Saklimau Line Saklimau Legislature Draft 1 a bill for an act amending Sale Number 11L/26/24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes, only Kariaw Ken Saklang Watawat.
Then po Mr. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa palbang kupurumiyo, bang kupurakan Pahrek. Nuwawa karagaragi, leo pada sa makamdin mo niyo, kamakit malwat. Kailan ka kuya kupuragi, kamatang ko sa netoryo, pagkupay sa klimaw, laban niya rin sa klimaw, LT1, o ang kariyaw, o kayong sa klangwat-awat. Chancellor mo kamagut sang Chairman Carl, karos mo utong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni So, kamagut paita, biya masa na ban kamutang ko sunod, kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa palbang kupuramuyo, bang kupurakan Pahrek. Pileo pada sa makamdin mo niyo, menwia itong Pwuhng, Pwuhng kamanamandan standing kami sa report o pagkuwali sa kwalula mangyari sa klimaw, magkawait, out of ben, kamutang ko sa netoryo pagkupay sa klimaw, laban mangyari sa klimaw. Tansal, kamanamandan report o, yang KAPWARESOU kan Pahrek. Niyaralap, kamutang ko sa network, apali anani executive melel kampan money option budget anana ben personnel o anana ben selok kesembal kay marana na Pwuhng Pwuhng kawait kap me ban miye ban abol ben money ban sa madalin min salatek ang Amerika o selok me yang aki meeting kan makin wiwiyaw ko to kami naman in rail to the dog finance kami naman in rail to the dog kan makin apa pali auditor o pali money o irekan me sansal nan standing committee report o bukwali sa kwalo laban niya sa klima maban miya di ran kay na may Mr. Speaker ay yun na badal po yung KAPWARESOU ang wat kariyaw ikamelele me irekan Pahrek me sansal nan standing committee report o bukwali sa kwalo laban niya sa klima ichar po ang kakawit ko para dahil kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman, miya ito masin ben kamutang ko sa network. Kami, floor leader. Kailangan Speaker ay tumalwa ang patpatuto, agreement patwang ay tungal Chairman o Pwuhng so tamasan mo uyaw ay may patwang yata kamagtay lang kakriting timasan kami. Kaya man. Chancellor mo kamagut yung miya tayo ng tingiti masin ben kamutang ko sa network kupay sa klimaw laban niya sa klimaw LT1 Pwuhng miya ben kamagutay pan po sa koros mo utong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni So kamagut paitak tayo ng tingiti masin ben kamutang ko sa network tayo ban katiyanan karyaw kayong sa klan watawat o nituwa na napatay tayo ban usus ningil o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, You too. Senator Edwin, Senator Irons, Amen. Senator Chuap, Senator Latorre, Senator Laben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Movic, Senator Simon, Senator Simina, Senator Sindram, my Mr. Speaker. In Chancellor, we token masabul matay lusus o kamutangan ko sa network kupay sa klimaw laban niya sa klimaw LT1 usus sa kwalu A o sa Pwuhng kamutangan ko sa network. Ranmut tayo kamanalar kamutangan ko sa network ng watawat. Kariyaw o kim sa klan watawat. Pamawara pa ang player po na sa Chief Clerk.
Legislature Bill number reappeal may sagisula and reasaklimao Legislature Draft 1 a bill for an act amending Law number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Pwuhng watawat kayo. Nandun na siya Chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal, bangkura mo yun, bangkura kan kores. Ipilaw pa ata sa magkamatin mo ni may Mr. Speaker o kamakit maluwat. Kailan kak. Uya ko puro kayong karyang matawat. Kayo matawat. Kamatang ko sa neto yung kilmay sa kasula mangyari sa klimawal diwan. Diyan sa mga kamagat sa Chairman Carl, Thailand Katyanan, Pwuhng watawat, paros bautong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, kamagut paitar, miya masa na ban kamatang ko sa neto yung kilmay sa isu na mangyari sa klimawal LT1. Kailangan may Mr. Speaker. Nuwa ko karakarak iman bilaw pa ata sa magkamatin mo ni. O bagi bang kupur malwat kupur mawan mi ya o cai katiyang nan watawat kayu an kamu matang ko senat kasambal wat sansal me malwat kamanata robot meitan kamu matang ko senat wat pura kasampal para tasang Honorable Senator Edwin o Honorable Senator Mofik o kamayala me kasampal melel kusunod me bang kama naman ang kakiyang kawit mo misang Honorable Senator ko muna tayo bang katiyang nan watawat karyaw apo ang watawat kayo may Mr. Speaker kami lalam HR maluwatan tulaw apali watawat kayo iman kabesa me iyawangar sa matay staff kan kakaw na bata floor amendment mabanyang aki kawit mo may sang Senator Edwin o Senator Mofik kasambal po kaya man set presidents in legislator ba na pali sang kawit matuwat met kasambal ba ban apali wasa kasambal so do mi ba na polban government dab mi ba na polban momotso ano po met o kasambal in tatawag I mean bagi nuwa kararak Senator Edwin, Senator Mofik, kan kak kupuralak chay la pali watawat kayo. Ang watawat karyaw, kupurarapan sa nan po sunet. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, via masin ben pamutang ko sunet, kamu Senator Mofik. Kalangan ng po Mr. Speaker, kalangan Chairman in Finance. Ipabanggit namin sa salasang Chairman in Finance. Iyan kong mga amendment na ban amendment yawan batolong na ban apali understanding yawan niya ng bungan government o ng bungan wasayo may patunan kumumatanggo sa network. Putami kayo kasambal ki speaker paniyatay ban designate sa ng moment designation mo yat nakatan ki civic center niya so nung sus kinuyawi talking sila sa kinuyawi dan Pohnpei pitaki di Pohnpei tur contoh sa naramas agap ka kanya ulan kaya isa to pinapali yung real mekot rokin tuan me chay kita real wasakan o totokin government yu ya ulan ariyai kapeng kita me san salasang Chairman in Finance but we're setting a precedent na insangan mo one precedent dit chay dan expect men niya mabiltan ta to muriyo pa kita mundak paktuwa tadat anak tayo lang kakapalita korusya kita Pohnpei amaw ikatong ko para kalangan may men kasalita makalangan mga Senator Mofik kami ito masin ben kamutan ko sunet ma solar masin ben ipan po na siya floor leader o motion in return to masin ben Speaker kalangan ipatong kupurkan korus o iman patuwang nyata kamagut kailang kak Pwuhng timasan pun kamutang ko sunod number riyop kil may sok isu labi na riyop lima ko man pag paryaman. Karyaman.
Salamat kamagit yung mayor tayo ang ruting itim masin na kamamatan ko sa natriyab klimay sa kisu laban niya riya sa klimaw LT1 karos mautong kamagit ang masa ni Pwuhng masa ni so kamagit po ita tayo ruting itim masin na kamamatan ko sa natwot tayo ang katiyanan watawat kayo karos mautong kamamatan ko sa natriyab klimay sa kisu laban niya riya sa klimaw LT1 masa ni Pwuhng masa ni so kamangit po itak tayo sa mulman gitar, kamamatahan ko sa network, nuwatawat kayo. Yadre, kamamatahan ko sa net. Legislature pin number Yabki Chisakaw, line Rita Klimaw for file. Gaan po na siya, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Hingga kuliah pada sama kami di moni ay kaysa bali sa karan wa bangko puro mo bangko puro kan koros ni wa karak kamakit malwat dalan ka kuya ko puro ki tomo dango sa na riyo biti sa kayo le banyari sa klima Chancellor mo kamagito koros mo dung kamagito masani masani show kamagit paitar tagat nan masani pe kamu Chairman may Mr. Speaker nintuan kawit na miyan ang report malwat yan file kamadang ko sa network. Imensay kasambal mo parata. Mebit abol benirael totatangan me. Uyatar overtime upside abol. Imen pada wanda me den tansal me sa my committee moni. Pilewang palubukado kamban moni. Kawin me mie ko sa net me kamanaman la amendment you me batoyan. Menen ko sa network kak puralo manaman ni Oktober rigri sa tayo tetian monuat kuwi overtime buka uyawitan kamaling Christmas para kap kasi na ito kita kila nansumpungan April ari kawit mamiyang mo o amendment mo ba na puwel na neo session day sa mukam di mo ni ba nanti ang apali yung mawad men pagod nuwaw karak dalang kak file kalangan may Mr. Speaker may karyaman pen kamagito amone ban po sa kamagito dan semua sunod ito kailangan mo pa mo Mr. Speaker cuma sakaratan mo kapat-kapat nilaluan dun ko mo yung honorable members karos matitiyan and maluot mo yung Mr. Speaker dan yang aja tahu saya tanya Chairman in Finance dengan sakar kita mabit kesempatan filen kamu matang ko sa network pa Jojo makin sa janon we have been parakuen max pay when max pay so automatic udah max pay apply dyan sa mga combined differentials para sa bama ara masaman combined differential as ordas yang agi overtime night differential ijan max pay ban tataw ko kalilaw don department ka o don tataw restaurant dan we dan intention in max pay hari ini nan karong-karong niat karong-karong isong-isong kasaleta kasampalan rembel yo ban calculation in max pay but tali jojon department ka niarkan kapacata overtime o yang agak differentials ka esyon pung ay email kasampali kasampalan kamutang sa method and file po agad kailan ka kudaan check pagkakit sansal max pay niya tajota sang 30% to tajota lang 60% no labalaan ka biyo na ang jonta to ay image may mintajo ang chairman kailangan speaker kailangan sunod ito masulaan masunod kamagit mamiyak chairman file kamamataan ko sunod riyab kisi sa kayo labinyari sa klimaw ay paan po na siya karos mautong chairman file kamamataan ko sunod riyab kisi sa kayo labinyari sa klimaw masani Pwuhng masanisyo kamagit paitar child filer kamutan ko sunod riyab kisi sa kayo
Sebenarnya Risa Klemau. Kailangan speaker ay tumaluwa ang promise ang purakan koros o dahil ang koros speaker menuwa o karakarak sa korok kasong banwat kayo ng group sa pinagagalan ito o patiyang tunay din ng benso po nung ang sa munisipyo ng Chikas na Mayari Dumao, Thailand, Torokiang, Pohnpei, Kuano, Paros Mautong Kamaguta Masaniyay, Uwa Masanincho, Kamagut Paita, Kamu, Sanadar Simina. Galangan speaker munai ban patruan laituan iretoror iya waituan iretoror ranwat keseba laituan cakratan wau mungkin kami temporary floor leader honorable lator honorable members kan korusian laituan iretoror ban fix high school dia saya menium na kom assign yang committee in education na rob tawiawi na condition in fixed cafeteria. Every mon vacation the mon Christmas nantarwo taban misagla committee patro bangu purang kamna patro yang TNI patro yang administration in Indian Kampan Kamarain patro yang principal in fix pagriyawi visit school mon kasapulo utang conditioning cafeteria fix ujo main namia me kot pam paratang dan sirigan ban loyang masyaw iyan siya government ban magut so liability load pero imin pagawan siya na aliti kawit siyang mumutut tamang tayo mangga kuya pag tayo tulangan ang sa pumatay ko kaya kakapali raw so travel talan ranwot school pambil summer Kerja school kami berangkat burung sombong Riau. Conditioning fix high school. Susu adalah. Susu adalah. Sudah mau. Hari ini kali itu kau cang memutu. Tamu kita bangka kuya. Sabun material pukok. Enafier. Hari tamu eksekutif bangka kuya. Tamu kita bangka kuya eksekutif berangkat cek kapal fix. Cuma lagi berranwat saya kepun. Minaliti to kawit speaker tama kita bangka kuya kita langka kamagut kita wot buat table program kita school up to na ko tugay langan niya cuma ni retororan Kalangan bentuk kita dalam kembal ma. Bentuk kita dalam kembal ma. Pura kesembal human.
Yakpur o monetary commaltik try kat nan electoral o Ivan Pohnpei Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito kung luwaw sa Bangko Promuyo, Bangko Purakan Kores. Imen, leo pada sa mukamatin mo niyo, luwaw karagarak. Kamagat malwat kailan ka kapwali inangin robot yun, makamanamantar sa malwat. Standing ka mati robot o pagkuli sa tuwa o laman sa limao. Me, kaway malwat ang tula pang so ka manamanin kabina pagkawawa pa na mamiyanan pangansang mukamatin moni option kabina o iral kan magulian to option kabina ang kusanet nempe isa kayo li laman sa kuno laman sa tayo may Mr. Speaker pwede report wo alet yer kupurmawan malwat we have some rule utan de bang kadiang nanusus ang override ikabung ka o ikan koros mamia mele kap imen kabung choro rong sa der mo pwede kupura mesansal makawat kitel nan matelong kamal kailan ka kadlamo ususki tatak ka sambalwat ay met itungal iran pagpag may Mrs. So moved, Mr. Speaker. Salamu kamugut biya Romia Karyaman pe. Kay bang kadiyan anu choose. Karos mautung kamuguto masani ay. Uwa masani so kamugut paitar Ivan Pohnpei Chief Clerk. Katlanan dukuran marakan. Senator Abis, Senator Archie, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irons, Senator Chuap, Senator Latorre, Senator Laben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Movic, Senator Ned, Amen. Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, my Mr. Speaker. Esansal me supplemental usus betok show kamanaman kabna usus ASAP tuwaw A o shoto mewuwang ranwat tay tawla pon show kamanaman kabna betok question net abki ASAP kayo labanyal labanyal may ASAP riyaw labanyal ASAP limao. Electoral kabung Senator Pwuhng. Kailangan Mr. Speaker ay tungal wow. Nani rotoror wat imen leo ka prayang irayo may tuwan race nan komal. Natoka nalal puyapan life insurance. When essential mo me amen kompa ka trial late Senator Loyola. Niyan so me komal tiyo tanay tola usongan claim life insurance so miya kapalukis parata malayang sutokak tapanedi sutokak analeti benefit me irail medmetowa me rakak claim ere nan kawawa me patuan lelayang ya sang men supplement late Senator Loyola insurance company Tuan matanem toroboyakan me konang and file rail per we have and kak we are a recipient on life insurance tanay suto
Eso to unsak la ni ang sume. Kare yang lel rawat karyangar bansum pareu ini saik ka claim mek. Tama bil kasampal sang met Mr. Speaker ma Senator Loyola irawat Pahrek yatua kay trial member ka o tron the tongkan me patore trial patuan legislature executive branch judicial tron the doctor me redamet metawa me toroboyakan me irailau teta ay unsia ko mao lelanso me got Pwuhng amendment tron the tongkan deployment trial and soon claim Pwuhng Statement patron mesu kau tinta to Pwuhng the talk moinsutre kong sakla Pwuhng karape akan metangkakan mie elayang ini agak kapalibit. Dari Mr. Speaker iraga sambaluat mo ina koneng petrek pen mie I mean pagi ni wow assignment wat ma committee finance kak tolau trek ensure me tama mo enga kropta tama uya kapalan suwatong claiming tanini in Center Loyola o sabul me life insurance so trek ma so mie so utar kay mie me kakate teman-teman ketrail tes tuan the tongkan dan toropoyakan me mie pan metawa me sabul me rail tarai tunggal life insurance claim bangkakan mie Pwuhng toropoyakan ya sudah lelang insurance company yo karek yang atrail ban kakte piloi ki yang ka wala imen uyagi kamagutio met ma committee finance kapil katang chen ko an kakte Pwuhng ka poltasam kala Mr. Speaker Kariyaman Tansala mau kamagut sang Senator Edwin Pwuhng yamia kariman pen kamagutai ban ponese koros mautung kamaguto masani yei Pwuhng masani to kamagut paitam ye masani be Iya. Masih ada beberapa kamu Senator R2 Kailangan kamu Mr. Speaker. Kira Senator Edwin Casaleta ikasampal ko ba chow ya irakap o Melel Pohnpei State. Melel ong insurance carrier magdahil kat tepat patota. Pasansan na mo weo dahil patota na IAC. Armiyaw ko taglayo dahil good patota tan netcare na yay moilens no puko yari nga samutay netcare na utu yay insurance carrier rong Pohnpei State rong chocho barata melel claim kan golao socho poita melel medical retirement kan tajolao socho poita pero utan detailing tarapo kay sa polimaray aray chungon Rudano koneng dahilan kasampal kiraw Mr. Speaker idami bil kaskasanan na irambil kapitan ng bilalato mat kung yan enroll nga request ran katarato mo na niya tarabayo marang kasaleta na may lang sa na patay yung salary kan increase pansa na increase pin niya uyaban tarabayo karang kanangan kasaleta na rale diya royet mo mga niya zaman mo imalikan na uyaban tarapan na kumuyaw ng bunga notice ko dilang mo insurance carrier o saan choto na ikamelala na so chakun itani tawon no pungi hari ikasambal ko iraw at pwede so chakap mo niya ibilburya mo ito Senator Loyola yang loyang po danat inanan detail Ibig kasarita mo niya chagan tola ang sumagkaitat pa ito na may IACO asya na naka-enroll at least magabapain kung dans pala lakap tali rabampain na yung nan-meron magasya enroll ap kapapain udana bin ramanananat patuan sabul mo sinugaw na enrollment o iwan mo pa siya man
insurance carrier mo sa tatpatotamat. Ari recommend mo kaya kuya group. Ari mau para masay nang committee finance ay kaya Kadkadaur masani tangna kay mo tang kon yang kaya yayin at nin patya. Kadkadaur tuwe biya masan benire essential travel masani lokasimpal bemiye masular masan biya men ponasya kamagatin retengti masan ben iro biya masan pe kamui Daniel Rotoro. kamui Kalangan speaker. Kalangan ng kami ay tumaluro toro rin rangot sa pit low leader kamui Kailangan speaker ay tumawa dapat matuto man kaya kamu ketayan kag dito Kariyaman. Kariyaman. Chancellor mau kamagat trailer retengti yor masan benire mesansala sanction tarat win koros mau tum kamagat masani ai o masani show kamagat paitar trailer retengti yor sabulman gitar assignment panasay na ang committee and money. Piyate Rotoro kami. Kalangan speaker. Muna yung ang gila yung Rotoro. Tutok na sa close to pit ka. Kalangan. Ay tumali Rotoro rin rangot Mr. Speaker educational support. Dahil kamalala ng Kosennetiyo, Muyalar Kosennetiyo, Kamungatayo Muyalar Kosennetiyo, State Law Number 11L5225, Magtribing Taularo, Leto Tokyo, Mepit Public Waters budget. Non-educational support, Magtray Kamanala, $100,000, Patotasan ng MDF funding, Manpower Development Fund, o patut damit patunan komumata nan kosonnet wat ne moni wat tan apali 2025-2026 appropriation wat on providing additional support expenses for post-secondary students studying abroad. Ari may niya sa wewe yo toto mo pinpitang kamanelol chay kamanata moni men apali obulpan serimet at patunan college meso ka kwela right tuition ari essential me on serime sukul dikwi magtay kamanata ko sa network apniya child disable na child tatal cuma seri ko siyoyan mebilan ko problem men apali ala right tuition porque aray cuma FAFSA so itar te okay setu yawita ne Pwuhng karetai rail poipan o okay rail next summer school setu kak patrowan na rail chumal tigri perengkak taula na rail school o enroll na ne school toror okay setu kak register per setu medampai la rail tuition hari iko sambal ki raw progi niyan sa ume serikakin ko sa bulak talagang kinaw datras yung rail talagang batawan ng rail you are the future of Pohnpei akatay sa tukak batawan ng rail tamasa niyang rail may future in Pohnpei magtay sa tukan put up the resources pag tayo na palivya rail school ari imur rong sa manaraan siya yung niya karorong yung pangyaw may siyo yung admin dan patoto o kawewe yawan niyanana na paliala sarukan na niya rail paripan siyoyan iwewe ko me niya moni yung song waliapan ET2 katowanta may nasay ginto utan kamanaman la pagkatuwanong niya niya yung moni yung ukutala nane may wewe yung rail pamamiya anak trailing supplement, maunya butali na paliasan ng sarita rail Pwuhng school. Tapi kita will sudah provide enough scholarship for bukan mereka kapalila rail school. Arya imen bloki kami yang assign ng kamtin main education o main finance and batang ko ri edit money kiran to ko to yang mau manawal panto school CEO yang me anane sa waswat. Kalangan ng Speaker.
Kameleleme kamagit yung mamia karyaman kan kamagito. Na Mia karyaman ban kamagito. Karyaman. Koros mautong kamagito masa ni ay uwa masa ni show kamagit poita masa ni ba kamu chairman kar. Kailangan may Mr. Speaker itong arwasa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Men kabung ki kawitin Senator Mofik. Ira was I mean we are young committee in finance. O karong bang yaw niya circular tuaw. Kawit na miya Israel kan mapawali siya manapaliya to ng benserin school o yawan po ipan na miya. Kami diban nantiyang rabagita yawasa kapulpen po ipan pukatpan. Apo ang ati ray magkasabular. Masayang kasabulkan sudiyang mina na sa imen mawiyawin kami. Kalangan may Mr. Siyan siya na mo kawit mo siyan siya sang chairman try katkanan masa ni benero. Kamu siya na tawag po. Kailangan speaker mo ong reme essential mo trial mo iyang kasampal ki ma melelyo processing melel do grant me aleta puipan puka essential mo me processing bill grant round agis mo wiapan panana penene bil panana ko online o yang out there their portion of the financial aid kami min patrón me based on Ansumiyam school arama syariga siya kun puipan lamang agay puipan uyaw kita sang maka kasi to withdraw sang class within appropriate time maka fail ari puipan pwede ma yay fact yakan fact sa makareta amoin ikak lang ama puipan tiyo me pwede tinen seryo iuya makareta yang puipan tatay lambang pain la mo ibil ka sampal ke pwede Intama responsibility in Sariman niya sa Parallel College and will make sure he's on good standing niya sa school. Isu daw uang talents to apalila apa buka. Ibil ka sampal ki pwede wala practice yo Sariman sudah nandriyang make sure sudah puipanlan nan school amban te uya me paneleta po ipan puka kailan pa na utato pa ay apa may concern kailangan essential me yatuan pulo mo ya Senator Mofik essential ma assignment yung mayor committee in finance siya Mau Mr. Speaker mau en kapata-patang ito tamin mayor in finance o tamin committee en talk mau kami Senator kasaleta me utan ban niya karaban dami ro boy po talilaw din sa rika tikinala ni refund o refund ko mental ko problem pil pa na high school ariya ban sa insalasan committee en ropata poipan po ko mo insiyon kakasaleta tama kareta ro boypan at tani isa insalasan ko netun me nasariman sa tuwing sanoki en withdraw sang nan class te sa tuwing sanoki te tong na refund pen pain na en bilsansal weki kutelen mo weki yo apalyala utani sinana ane kalangan speaker kailangan netun wewe pinamukay sa bulman kiyo essential me assignment do committee in finance pan pukoki pukoki yan o pan when and kagan report to answer me essential dira ka sa bulman Wow, nan kapilong mo sa new channel mo lady ka. Chancel no mayor motion yung channel ran mo lady sana luya ko ran want. Pwede via karyaman pen kamo gito. At wal mag-try magpupurin po na siya mapakain siyang chairman kan. Muna ipaan po na siya kamo gito na miya. Via pakain siyang chairman kan.
Kamu Senator Simina. Kailangan Speaker. Kaysa balay tungkol sa karatanwaw, bakal kiyang members in Education Committee, lakap block ay walap. Tayo mo kita ka bagi, niyo pilihan kasampal kay Committee Finance to Committee Chugan to Sabulman ko chukan yun ng isang. Tayo bang block ay walap, muli tuwa sa lakap. Kailangan Speaker. Committee on Education block ay walap lakap. Finance. Kailangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa bawal bangko po mo yung pangkakulkan koros. Ang Committee in Finance o lukang koros, kulak tuwaw lakap o kulak tuwaw niyasil. Ang niyasil, pagkukupurakan koros, buwan makakiyangan yang, buhay apan pitata sa matay siri kay me, leler nan, kao pa rin po ipan, murin na ray ka sa buler, awya-awya ray tungal, tigri. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman pakayam kikulak tuwaw lakap o niyasil. Kung ang uyang kahit member ka, Senator Coros memeniyang patrang sabi matay Committee in Moni. Kulak tuwaw lakap o niyasil. Senator Artui. Kailangan Mr. Speaker, so imin pagka na Senator Louie ka withdraw motion ramoleti apa miye ira kasampalyo imin share on education. Siya lang mga kupuro mo yan. Daan mo ito yung Senator Louie. Withdraw. Miyete pakayal siyang Chairman Trikan. Dahil mumuan na kawait na miya mo yung Senator dahil kumalma. O ibanto na siya Senator Louie. Kailangan ng Speaker, patsiyang wow kan chiyangar mo wow po. And so, po wow pa na sansal nan komala, inan wow proof kapre withdraw itong motion ng ramon. O pagkita red karya mano until withdraw. Kailangan po Senator Louie withdraw your motion and run moleti. Asalar motion trial kat doon ang basic kuno retoro. Kamu Senator Artui. Kailangan ko po Mr. Chairman, Mr. Speaker, irama Chairman in Education kasaleta o mabigpeg so yun sire. Mabil ka kabaca-kaca yung manuya leadership moong executive. Sansal may tajuan muli ang chailong schoolin takin. Niyala mo iburo to rangkaw na to. O niyay tayo yung kasabulo po itap. Niyo ulit ang school na biliyang arimanda o rapatawanta test home sharing school. Lariyan sa mara patawanta teso labalang ko joyo mar. Nariyay witness mo utahan ng wansang school utahan yumpuy. Utahan sa rigot test ng kachow. Hari ini yung katacada, yung katacaya nga ito, ira na text, na tatawagan tekson, bil kapaca-paca yung schooling text. Pamela, ludan, iyay witness, bil paca yung irayakan may sang education. Ay may kasalita, enka kuya wita mo school at anchapta, nan muring samara dyan. Kailangan Mr. Speaker. Salamat kupuro mo yan, Senator Artui. Ira kasambaluan pangantay bangkak address na leadership nito muna tayo gawin niya. May pitatan naman schooling picks o pakin. Kailangan. Di ito yung retoro, kamu Senator Chowag.
Speaker kalana kupuramai. Bagi yang saya kongkatan mai tang pai jukal wawan patang jokamui ometrikan pangking kong speaker. Members kan karos do try karusian yaki unan malwat. Speaker asyo kis patalar opsi speaker assign nang bilio number ya buku paisa kis chula benyal resek lemau. On kami health and apali met with health and safety. Speaker kongkatan kupuramai bagi ma Committee on Public Works kakyang kapatapatrang irawo betulo bagi piluwat in a sense at safety and prevention of workers at the job site. Orang kakyang sewase o apali ipakot yakta arban etaw yala kusunod. Ay met speaker. Senator Chowap, kemudian kusunod wo ta sa ilang Committee on PWTC. Maakap asok yung rasa yun ng Committee on kapatapatrang Public Works and Pahrek. Sa pulwang yung kita Pahrek, PWTC, Pwuhng Health, and Apalitin. Kamera naman kamugot yung mo, biya karyaman pen kamugot. Karyaman. Chansa nama kamugot niya. Kemudian kusunod riyot ko pa isang silu, labnyari isang lima, masaya na ang Committee on Roshan Mau, Committee on PWTC and Pahrek. Harus mautong kamugot ang masaya niya uwo masya ni show kamugot pa ita. Inanyang batuan may kot mapitane Senator Chowap pasalita o. Dahil katiyanan masya nito kamu. Kalangan speaker. Because ang balik ito ululi kami Senator Chowap pasalita o pwede. Bakit yung yawuran siya yung may alata ka man siya tatakan PUC yan yung kammalaki niya le isang salin buyal ko so to safety fear ito taong ka niya wala iya kammalele ranwat ari ito sambali ko pwede aray na tayo sa tiba na palirawa ema po ito yama wasto ya kapal salita na o niya tayo sa tiba na palirawa Ceka kloyang may kot mautang ka palasang dami sansalata. When kay tayo na tinawiyaw, kailangan na kong especially PUC, PTA, irail anane utanan niya safety regulation irail or enforce. Pwede aniya yung sa mga chonto tao pukabando yung kapan, apang protong tayo utang tayo bananane yung bukoki tane pangyaw yung rail. Ari toki kecailan pemamatang kosan network and apolla na public works to isna komdana sainom rana baliatan so ma po nyala kosan network me aname irailan kakan itawen kalangan Speaker. Masalah berlaku. Kalangan ko po Mr. Speaker. Mr. Speaker, ito sa malaki rame mo ang bilasain mo Ito mo ihap sa mga mo enable water question natin Pohnpei state o matit na pukaki chonta tongkan mo melon manpower imat-matawa na utang finance na bang karong kamumatang question na to pwede bit labor and manpower development ibu na enforce moment Pohnpei state iya safety atau yang aku contoh tongkan kamu kasalita aja na ba ini macam mo udah appropriate committee and chair melod committee on finance Kailangan kawit mamia ikabeng kira magatung pura ipatawan na sa inang Committee on Health wagi apitata roson te safety na ramas kamutan ko sa netwo mai ko pura mai me public works yang Pahrek yai imebanu yawi ma pil Committee on Finance pil konengan yang Pahrek pil ko pura mai motion me panto to kamu Senator Chairman Net Kalanan kami speaker kaysa balay tunggal sa Granwa melaw may tema kapangayal sa korong-korong eron nagpan reporter ayaw kamagit may kay Committee on Pahrek arbel mau
Sibil Bangpura korong-korong kan kakabaliata ke Pohnpei. Abu kumal mela utra kusun tekan nian so appropriate committee utra Mr. Speaker me speaker assigner. That's the appropriate committee. The prerogative mana-mana mere speaker. Hari damak tal kap-kapan ta kita tahu main masa ni kesembalan safety. Hari sebab kita ban bil motion ban rules. Maban kemana-mana mau. Iman sakar kita ada negir draft committee report circulated. Kemudian tali maron. Kaya kaklam mau. Awi iman patrawan sakar kita. William ti sabul mam committee yang rusud mau. Kalangan. Chancel kalangan ko promise na net kambil kawasa kay tumal. Pepe mong irawan nan assignment wo. Pan mayor ni mun tato ko committee pan report ya tuan kuburkan Thailand taulah temu KAPWARESOU PWTC tak Thailand hari itu report sang committee nel to kasoneti makoneng enasain lang PWTC enasain lang pergi tato ko ni tuan chairman ya kaseletar mayor to di mun mai kawai Kesimpulan kalangan Pwuhng kesimpulan public works and patrol Monetan armasetan dari meluni, temuan muni evan tato, ai kemudian pilot te Osha, ini tanah pali betul tato terleleng kapal. Hari kesimpulan maknai weki mauran pilo, weki cara collectively participant apali penetan ini. Tanah pali tetangkan on the job site runian, uyaimkan uyawat. So to be the government sponsored, the private sector. Retraction is on a palin mo. Mon around the Tanola, capital umuni talk. I mourn Kalana. Tabang Kadkadaur ususki motion memiayer. Motion no kamutan ko senet wo. Riyab ke paisak silu labi ni ari isak lima masa ini yang committee rosun mau committee PWTC yang patriak. Koros mau cum kamu kita masa ni masa ni show Tail pan ketiak nan division kami chief clerk choose and division Speaker Pohnpei dan Suskiu division in drama. Public version yang patriak saya komen. Public version Honorable Chief Clerk. Senator Abis, Senator Artu, Senator Carr, Senator Edgar, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Ivan, Senator Chua, Senator Latora, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Ludwig,
Senator Movik, So, Senator Net, Senator Simon, Senator Simna, So, Senator Simram, Senator Liganet, Madam Speaker. Chancel Mechtan ada yang choose so moment to trade harata kamu tahan ko sunat ria puki paisak silu de menian ria isak limau mimitor and committee in health or committee in health pan report hansho mata miete retoro Speaker, kamu Senator Irons kalangan Speaker, kumkubura bermuni ban patro ay cungal sekarang kay Pwuhng and patro ngete sabul mo yung cungal Meril Wonkin Komi acting floor leader kan pagkabay Honorable Senators kan korot Meril Chunpuro pinsak kacin PPN sabul maray min kair kan Speaker patruan kasumpal ki ireyo ni patruan loyang mepit chen waratel ambulance ye incident yu parata ne anana pen ambulance dari sto sama patrolao tote menacing aklan karaya patient na patrolado tungalen ke kapal po tukol lumum ke kebisalnya ke yimop amnya sumber call ambulance sto sama patrolao sudah menyising aklan dari ini patrol kesumpal ki reo Speaker di patrol kamera le me saya kecengar nak ketok yo ansu kis patolar me pit apol pen sapul macai ambulance dari rawat we aku tepak yo Medical Committee in Health and kak insuno ki Pohnpei state government and kak kianwaran ki sto sama bangka kapali sapul macai roadway Medical railkan me sapul man ki dumum ke kebil salet mop ya ke kamu yo metro Committee in Health and kak look into sapul macai ambulance kalangan Speaker. Riamen. Chancel mau kamu gitu memiayar kalau semua utung kamu gitu macam ni uang macam ni so kamu gitu perita dia macam ni Speaker. kamu macam ni rawo kamu Kalangan Speaker, iba me Chancel Sangren Senator Irons iba kasumpal yo. Wagi kay Devin ra ambulance me tata personnel in emergency response. Personnel in emergency response tani we kara panaray ko kota puran ka kan ki training met weton nurse ka te ren ka respond ang emergency ni ray dampo kata sa umaw yun essential nitano para tayo kabal salet yung makit koros yang ayo me stosa o tangala lel mo ambulance soja oxygen na ambulance resto administer ni coach on patient arya irawo ko sambal pues eso tra na anak trailer to ko to yamu man ambulance trailer na to ko ta yamu man ko santin to kan emergency response team nagtrail kawata to ko to sang mauni o ya kita rail component ya emergency response for ang respond ang emergency chorus ari ap kay din o tinaw ya usang mamong ko irawa parata ari area ro ko sambal yo patokwa en yawan ko nainay o kay tege no nga ambulance tanan niya up emergency response team component me kanta kay ambulance niya sa Marilala ang emergency kalangan Speaker. Masular macam ni benar kesambal Chancel memiayar motion trial kalau semua utung kamu kita trial dengan tiada nasihat yang kami tin Rasul Muhammad masa ni
Pwuhng masani show kamagut poita kangong chairman and kak report kita ira kasampalu ansum mata kamu floor leader Mang speaker ay tingol wow ang kakpatpatuta bang promo yo bang kupurakan koros speaker men kamele leme kawit pa na me dahil chapul man granite inanan itar way tingol kaping ay lay tingol sakar misik imen nuwaw karakarak pagita dahil ang kamaltisan ang ulo mo katumbal rango to prong tatali malwot lakap ito Keriaman. kalangan kamagut memiyayar siyang sabulmatrail floor leader Karos mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut poita trail pan kamaltisangan dan wek puro sa palpen lakap lokisyak kalangan ng senator ko Karos area sabulmatrail